kopanya le nna Benson Phuthego Makor ditebolegela ka go leba ditlhogo. Go dirwa ga tsela ya Mankgodi go ya Sejelo kwa Kanye go tla simololwa mo dikgweding tse 6. Go bula ga poso kwa ga MOSUPA go bolela go tla thusa go atumeletsa banni ditirelo. Mo go metshameko BOTSWANA Karate Association e tsweletse ka go tlhopha batshameki ba ba tla emela lefatshe leno go dikgaisanong tsa Zone 6. Wetso yo tabong a ranola ka puo ya tla o bidiwa Boinelontsho Mako re tsene mo dikganyeng. Tona wa dipalamo le ditiro tsa ditlhabololo re Rick Molale a re borogo jwa nakwana go kgabaganya noko ya molabe e tshwaraganya metsi ya tobane le tshokwe bo tla tokagatsa metsamao ya batho mo kgaolong eo. A re le fa banni ba metsi e gaufi le noka eo ba letile ka lebaka tiro ya borogo jo jaanong e gaufi le go ediwa Karabo Molosi ka pego. Kago ya borogo jo ke karabo ya kopo e gorileng dingwaga e lopiwa ke banne ba metsi ya tobane le tshokwe ka mane ba kokonelwa segolo jang ka nako ya dipula mme kgabagare puso e dirile tsholofetso e neng ba beile pele. Le ko kgotleng ko tobane nakwa e buisiwa ke motlotlegi Tautona selelo e ne le borogo jo mme ke ha re tsibogile borogo bo teng. Se salang ko gore jaanong borogo jo bo dirisiwe matshwenyego a fokotsege re a itse gore the next stage o tla bo go buiwa ka tsela gore ga ya siama mme kana madi ga bone motlho re tla nna re leka go e baakanya ha re bone madi ne re hapula ene le yana batho ba tsogana mo tseng ga kilometers di kalo le ba tshwana re bo heta go robella ba poteka kwa ngwe go le molwetse kana motho a se tsa tsamaetse ke malatsi go sa nne sende ka le tselana go sena ditsela mme go mola la lentse re go temporary batho ba atola bo siame ya ka re bona koloi ke ya atola le nna ne ke bo dirisitse ka Christmas ke a di bolong ka go ke a di khwaere mme batho ba bo itumeletse thata. Borogo jo bo bolele jwa 40 meters go kgabaganya noka 2.5 meters go ya go godimo mme go rurifaditswe fa bo sireletsegile go ka dirisiwa. Tswelelo pele e bonala mo tirong e amangwa le tokafatso maduo mo tirong e rotloeditsweng ke lenaneo la ga Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi la a re chengcheng. Go bohetsa re boheditse ka December towards Christmas re bo ba mo positioning mo mali re boagela ko ntle be re pushetsa mo teng be ra go gape re bo jakela ko tlase mo di sitting sa teng mo di apartment teng mo gompieno yana ne ra dira gore batho a kgone go tlola mo go setseng ke di protection works go tlase go le ka go sireletsa yone ha bo gatileng teng gore ha metsi a tswa kwa a saka a mana thata le gone. Borogo jwa molabe bo tla tswela banni mosola ka batla kgona go latela ditlamelo go lekola masika le go dira dikgwebo kwa Selebe Phikwe Bobonong le mafelo a mangwe fa ba santse ba letile gore tsela ya dikilometara tse di 20 le yone e tsengwe sekontere. Karabo Molosi, BTV News, Tshokwe. Re tswela le tona wa dipalamo le ditirelo tsa setšhaba re Rick Molale yo re tsentse mmuso mealo ya kago le paakanyo ya tsela e tswang Mankgodi go yeng kwa ga Maila kwa Kanye kwa Sejelo e tla dirwang ke khampani ya Benggae e le tiro e tla simololang mo kgweding tse 6 tse di tlang. Tumalano ya tiro e dirile semmuso kwa go kodisa ko banni ba motse o ga mmogo le ba metsi ya Ramaphatla le Polokwe ba solofetseng kago ya ditsela tse di tsenang mo metseng ya bone. Thato Ranna wa bega. Tona a re puso e ipetse seelo sa go tokagatsa ditsela le go rurifatsa gore batswana ba babalesegile mo ditseleng. Ke ka mo go tla simolodisiwa kago ya tsela e go solofetsweng e tla simolola mo dikgweding tse 6 tse di tlang. Go solofetswe fa komponi e tla aga tsela mme e tsenye le terata e tla kganelang diphologolo go tsena mo tseleng mme tiro ye yotlhe e abetswe 340 million pula. Ga re tlhole re na le banno lo ba tlwaetse go bona e le bone ba eteletseng pele ditiro tse e le bora kontraka ka gore
re ne re ntse re rotloetsa re le puso gore ba gaetsho a e re ha ditiro di tlhaga di neelwe Batswana pele re eteletseng Batswana ko pele re ba swelelle gore tiro tse nne tsa bone yaanong re dirile jalo ra ira molao wa Economic Inclusion Act gore pele ga tsotlhe le pele ga botlhe re neele Batswana sengwe se se tshwanang le tiro ena se tlabe se raga gone gore terata ya tlhokomelo ga ke itse kana di-gate mme ala go tile tlhokomelo e a tsela go e baakanya ga ke itse rante go twa e le lone legogo lo lontsho lona kana jang mme motho utlwa o eletsa gore e kete di-gate tse terata e ya geletseng tsela e ke dilo tse tla be e le gore dilo tse di tla nna botoka go tswa ga go ya pele Rakonteraka yo a abetsweng tiro ya tsela eo o solofeditse fa a tla e wetsa ka nako e dumalwaneng e leng ya ngwaga wa 2027 ka Tlhakole. Tsela e tla hela ka nako re solohetsa gore re na le ditsompelo tsotlhe tse di tlhokagalang tsa gore re dire tiro e hapele ga rona mme re solohetsa le one magosi a motse a metsi e tsela e ralalang mo go yone gore ta nna ntse re naakanya le bone mo go se se dirwang le yone phiro ya ka o sa tswa go bua tona e tla direlwa gone mo dikgoteng tse di harologaneng jaaka re le ga re rotlhe yana batlotlegi makhanselara bokgosi le maphata ditlhogo tsa maphata otlhe a ba o malegang ra be re le ba supia gore seo se dirang ke sone tota le ena ra konteraka re moetsi mo go sa tshwanele ga pele mo e leng gore re na re utlwala ra konteraka na re mmana a le mo tseleng a le mo tirong re sa itse gore ke mang o tswa kae wa kae mme ebile le bona le lehoko le e leng gore ga o ba rola yana wa le ba ke lehoko le re le itumelang thata Banni ba kopile gore ba ska ba kgaola terata e e direletsweng go kganela diphologolo go tsena mo tseleng gore di ska di baka dikotsi. Thato Ranna, BTV News, go kodisa. O tsorola mo kamela lephata la thuto mo ko kgaolong ya Chobe mme Tetlanyo Chipendu a re ba tla simolola mananeo a kaone ba tla thusang go tokafatsa maduo a baithuti ba sekolo sa Chobe Junior Secondary School a re se ke ka go bo maduo a sekolo seo a tsweletse ka go wela tlase mo bogompienong ebile ba pasitse hela ka 27.3% mo maduong a JCE a sa tswang go rolwa kitso temane ka pego. Go sebaka kgaolo e mekamekane le tlhalo ya barutabana ga mmogo le didiriswa tsa thuto gareng ga tse dingwe sengwe se go kaiwang go sa dire sentle ga baithuti mo dikolong. Mogokgo wa sekolo sa Chobe Junior Re David Mfila a re dipalo tsa baithuti tse di fekeetsang bodiredi go shakgaditse seemo le fa lephata la thuto le leka ka bojotlhe jwa go thiba diphatla tseo ka barutabana ba nakwana. Sekolo se godile and ha se gola go ra gore matitšhara a simolola go thaela barutabana ba thaela minister o tla fila gepe ka ma-temporary and ma-temporary ga bana continuity ke yone tswelediso so banna ba tswa ba tsena bana ba runa ba DNT ba ne ba le 91 mo 91 yone 84 itse re you the reason ile ura ga go a dirwa project ba assessile hela component ya project isio mo teng Lekanana la dituto mo kgaolong le tsile go bereka thata go tla ka metlhale le ditlhabololo tse di tla thusang mo go tokafatseng diemo mo dikolong go ntsha maduo a mantle. This year there's a difference because we have managed to fill all the posts. Ga gona sekolo se se nna botšhara ba shotang re ntshitse bangwe gore ba go benchmark in Pico schools since they are always performing well. So when they are coming back, we'll form a team and we tla be disseminate information at yotlhe mo regioneng re be re ba support re bone gore re kgone go performa sentle. Maduo a ngomola pelo tsa batsadi le baithuti. Maduo a bana ga se a itumedisang go taga o ka ya o lebella mo dingwageng tse di ka ga morago go ntse go na le kwelotase ya ka ga bana ba dirang ka teng dilo tse tsotlhe re ntse re di lebile re le botsadi mme kana le ha re di lebile re le botsadi re tshwanetse ra di lebella ka leitho le le bulegileng gore go ka tswa go bakiwa keng ka gore malatsi a re ka tswa re lebeletse social media ka ga e ba amileng ka teng bana ba ithuta dilo tse dintsi mo social medieng
ba tswa mo tseleng e leng gore le ko malwapeng re le ka go ba busetsa mo go yone mme ga re ta re lebella ko dikolong ba teachera ba imelwa e re ka kgaolo ya Selebephiko e ikwaile e le mantswetsedi mo go tsa thuto bagolwane ba tshobe ba tlhalosa fa ba tla bolla go ya go kwatabolla mo go bone go bona tse ba di dirang gore ngwaga le ngwaga bo ba feta ka tsedidi Kitso Temane Botswana Television Kasane Sekolo se segolwane sa Mattas Bay College kwa toropong ya Francistown se ipiletse dingwaga tse di 60 bošeng tsa katlego ya sone e iponatsang ka dialogane tse bontsi jwa bone ba atlegile mo botshelong bangwe ba tshwere maemo a rileng a boeteledipele mo lefatsheng leno se se builwe ke mongwe wa dialogane tsa sekolo seo yo mo nakong eno e leng mogolwane ebile e le mookamedi wa khuduthamaga e tsamaisang engine Botswana Re Leonard Makwinja Faith Ditete wa bega Mother of Hope jaaka sekolo se bokiwa se sale se bulwa ka 1963 e le sekolo sa kereke ya Catholic e se tshwaraganetse le puso se itsege thata ka maduo a mante go tswa bogologolong go tsena gompieno toropo ya Francistown ga mmogo le lone la hatshe ka kakaretso le itotomatsa ka sekolo se. What is significant about Mattas Bay is that it has produced, it's got such a track record and has produced a number of its graduates who are in very, very senior leadership positions. Apart from the engineers, lawyers, medical doctors, very senior lawyers who became judges, you can actually look around and find every profession in this country that has come through Mattas Bay. Bothokwa ja sabe sa batsaya karolo se nang go tswehela thata mo moletong o mme bile go tlhalosiwa ha dialogane tsa sekolo se e ka nna bone ba tshwara teu. There is a lot of greatness in coming together. We are at a stage where governments, not just Botswana governments don't have enough money to take care of their business. And most of the countries now at university level, at primary, at secondary, they're bringing stakeholders. The alumni is a very important stakeholder of Mattas Bay. It calls for us, individually, severally, as a group, to all put our minds together and contribute in our own little way to making Mattas Bay great as we all aspire for it to be. Mogokgo wa sekolo sa Mattas Bay o ikwetse ka thaelo ya mato a borutelo ga mmogo le tiriso ya ditagi mo baneng ba sekolo. We have a population of 1,958. That population translates to 54 classes. The facilities which we have for Mattas Bay is enough for only 42 classes. Influx of drugs in our institution. There are some irresponsible community members who use our students or their children to come and sell drugs in the institution. It's quite a disturbing factor, which I think the community, the government, everybody should fight against. People should know that our schools then were organized, and it was not only the responsibility of the teachers. The students also had the responsibility. Mothala wa sekolo se o raya go le gontsi seikokotelo sa sone e leng thapelo le boitsholo jo bonte bo pega seriti sa sekolo kwa godimo ba ba hitileng mo diateng tsa sekolo se ba bile materasi a le 50 le motšhini o ntse hatsang dipampiri go supa malebo. Faith DTT BTV News Francistown. Kgaolo ya bomase ka fa tlase ga phati ya Botswana Democratic e ne e kopane ka matlhatso go itshekatsheka jaaka phati eo e lebagane le go ya ditlhophong tsa bulela ditswe se tlamorago ga gore go nne le paakanyo ya melawana ya dikgaolana tsa botlhophi. Kgaolo ya bomase e akaretsa dikgaolo tsa botlhophi tsa Bobirwa, Madinare, Selebephiko West le Selebephiko East. Mamusi Siska Kapego. Phati e busang ya Dikgang e mo lenaneong la go ipankanyetsa ditlhopho tsa bulela ditswe go tlagolela tsela ditlhopho tsa setšhaba tse di solofetseng go tshwara monongwaga ka Phalane.
kgaolo ya bomase e bontsi jwa nako phadisano e nna mašetla mo go yone e simotse go rulaganya dikomiti le tsotlhe tse di tshwanetseng. Tiro e tabo e dirwa ke mapheke ha le mo MCC ke wa go thusa go baakanya dikgaolo tsa lona dikomiti tsa lona o tswa ko sele all the way to the region re lebile gore tse di amegileng ke di tse di sa amegang ke di tse di amegile ka bokete jo bo kana ka bangwe ba co-opta jalo jalo. But what's important ha re bua gompieno ke gore gone mme re le matonkoraga a re itse mosola le maikaelelo a ga tonkoraga as regards the structure di organ tsonetse. Ka mealo e mešwa ya dikgaolo tsa botlhophi mapolotiki a patelesega go loga maano a tla thusang diphathi tsa bone go fenya dikgaolo tse ba emeng mo go tsone. Boleladitswe e ke ina party democracy re le domkraga re batla bontlhopheng ba rona be ba tshitswe ke morafi ke setšhaba gore nya yo ke ene le gore party e tla moroma ha dikeletso tsa gagwe di le gore di ka wela sentle go vetting. Ke yona nako ya riana yana re simolotse re le sedila maikuto ke sone se ke le rang kere go ya boleladitswe ga se dithopo is just an added advantage mo go ye go dithopong. Bao ba ba nang le kgatlhego ya go emela boleladitswe ba gakolotswe ka maitlamo a party le seabe sa yone mo lefatsheng leno. Wa iteka o itekela wena mme le gore o itekela lehatshe a e le gore o ka re o iteka go ba e le gore o itekela wena hela o lebala gore o dira jaana o direla lehatshe. A re rotloetsegeng ba ka olengwe re be re itse gore kana puso e ngwe hela ebile ga re ka e tholola ga gona se re ka thola re se bona gape. Mo nakong eno mo dikgaolong tse nne tsa bomase dikgaolo tsa botlhophi di le 3 di mo diatleng tsa diphathi tsa kganetso fa e le nngwe le mo taolong ya BDP go ya ka ditlhopho tsa setšhaba tse di fetileng. Mammusi Siska, BTV News, Silibe Phikwe. Tona wa ditlhaeletsano dikitso le maranyane re thulagano merafe segogo a re poso e ka thusa go tlhabolola setšhaba ka ditirelo tsa puso tse di gokaganyang setšhaba lefatshe lotlhe ka kakaretso. A re bontsi jwa batho mo metseng ba santse ba ikegile thata ka diposo go bona ditirelo tsa tsatsi le letsatsi. Tona segogo o buile se fa bula poso kwa motseng wa ga Mosupa mo semmuso bošeng ke Segofetse Makwinja le o nneile Ntokolo ba bega. Maikaelelo a puso ke go tlhomamisa gore ditirelo di atumela batho botlhe ka tiriso ya maranyane a tshwana le a Botswana Post go ba bolokela nako. Mo polosemmuso ya poso e go tlhalositswe fa go okeditswe poso e ntse le teng le go tokafatsa seemo sa ditirelo tse di fiwang badirisi ba poso. Tlhokomelang poso ena e diretswe lona e diriseng ka ha e leng gore go tshwanetse ka teng gore e nne mosola mo go lona e tle e nne mosola mo dikokomaneng tsa lona le ka ha re tla beng ke soletse gore re tla tswela re tlhabolola re tsenya maranyane ka teng e se mo Mosupa hela e le Botswana otlhe ke one mothale o re batlang gore re ngotle mesepele ditshenyegelo tsa lona le mo Mosupa le mahelo a mabapi gore le go bona thuso bogolo yang tse di amanang le puso le tse dingwe hala tse le di batlang le bagwebi. Mo ngwageng o ne re tla dira diposo di le 10 e le gore ne re ipoleletse gore di le 4 di tla nna dintšha di le 6 e nna tse leng gore ra di tlhabolola re ne ra kgona gore re dire diposo di le 7 budget ya rona ne le 10 million me re ne ra kgona gore diposo tse 7 tse di ka bakaneng tseo le mantlwana a boitiketswe ka gore go ka tsamaya mo diposong le ha se ka bophara la Botswana bontsi ba tsone ne di agilwe di sena mantlwana a boitiketso ne ra spenda 7 million gore we managed to spend 70% of budget ra deliver 70% of the projects. Bogogi jwa motse bo supile boitumelo ka thabololo e ya poso le phetogo e itseleng go itsisa. Poso e ba gaetsho ke poso hela e nna nkileng ka ha go yone
godisitswe hela mo enang le ditlamelo ka go harologana ke tsaya gore bontsi ba nako ditlamelo tse re ntseng re di bona ko ntle ko bogaborone jaanong di tla be di le teng re direleditswe segauhi mo go rona gano. So sengwe se ne re se bua re le makhanselara ke gore re batla poso a bobedi ha o lebeletse poso e ha e leng teng e ka re e ganetse thata ko borwa ko e leng gore motse ha o leba o montsi thata ka ha bokoni gape go golela teng ha o leba bokoni bo phirima bokoni bo tlhaba go supa gore motho o montsi thata gape ka koo mme ka gore gompieno batho ba ra matlhakwana ga emega o supa gore nyalo tlatla ka sengwe gape ga street mall center e leng gore e tla be e tla e tshotse gotlhe gongwe e tla e re thusa. Banni ba rotloeditswe go tlhokomela poso e le go e dirisa gore ba berekele. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Mosupa. Wetswa ile gona o tsubang se gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana television tsa nako ya bosupa phirimaneng jalo ya tsatsi la mosupologo mme o kopana kgatlhathu le kgangkiye. Mosekisi o na le nna madimabe mo tshekong e mo go yone basekisiwa ba le bararo e bong Samuel Selolwane, Veronica Kgopolelo ga mmogo le Lydia Bojamme ba lebisitswe molato wa go dirisa ngwana wa dingwaga tse di 13 years. Botlhaswa mo go tsa tlhakanelo dikobo o kopile magaseterata go ratile Moremi Ramakoloi go ntsha taolo e pateletsang mosekisiwa Samuel Selolwane go tsewa madi go dira ditlhatlhobo tsa DNA. Mosekisi Madimabe o dirile kopo e jaaka basekisiwa ba ne ba ile go itshupa fa pele ga lekgotla. Pego ka Nkutile Thamage le Samantha Gabaeme. Mo kopong ya gagwe mosekisi o na le nna Madimabe o tlhalositse fa mosekisi wa ntlha Samuel Selolwane a gana gore mapodisi ba mo isa ko ba bongaka go tsa madi go dira ditlhobo tsa DNA tse di leng botlhokwa mo go thusa mo ditlhomisong tse di tsweletseng tsa molato wa thubetso wa o lebisitsweng. A re go makgetho a le mmalwa ba lekana le mosekisi wa go dira ditlhatlhobo tseo mme gangwe le gape o le supa le lefa ka a re ga a dira molato wa o lebisitsweng. Mosekisi o na tlhalosa fa ditlhotlhomiso tsa kgang e di santse di tsweletse mme ba na le maikelo a go kopanya melato e e dirilweng ke basekisiwa go nna molato o le mongwe. A re ka go belaelwa fa basekisiwa ba ne ba kopanetse mogopolo wa go dirisa ngwana dingwaga tse di ko tlase botlhaswa go maleba gore ba le molato o e le batho ba le bangwe. Mosekisiwa wa ntlha Samuel Selolwane yo go tlhalosiwang e le ene a thubeditse ngwana yo wa dingwaga tse di 13, mosekisi wa bobedi Veronica Kgopolelo yo gape e le mmaagwe ngwana yo ga mmogo le mosekisi wa boraro yo e leng tsala ya ga mmaagwe ngwana Lydia Bojamme ba ne ba tlhalosetsa lekgotla fa ba sa ipone molato. Go ya ka dipampiri tsa lekgotla mosekisi wa ntlha Samuel Selolwane e na re kgwedi ya Firikgong le 26 monongwaga ko motseng wa Odi mo kgaolong ya Kgatleng a robala le ngwana wa mosetsana wa dingwaga di le 13 ntle le tumalano ya gagwe. Mo molatong wa bobedi mosekisi wa bobedi Veronica Kgopolelo lwa boraro Lydia Bojamme e ntse e le ka 26 tsa kgwedi ya Firikgong monongwaga ko motseng wa Odi ba ne ba na le ngwana wa mosetsana yo neng a le ka fa tlase ga tlhokomelo ya bone. Go belaelwa ba ne ba dumalana ka mogopolo wa go rotloetsa go dirisiwa ga ngwana wa dingwaga tse 13 mo kgwebeng ka mmele. Basekisiwa ka boraro e bong Samuel Selolwane, Veronica Kgopolelo le Lydia Bojamme ba tla tswela ba tshegeditswe ko kgolegelong mme ba tla gape fa pele ga lekgotla kgwedi eno e le malatsi a le 21. O Nkutile Thamage, BTV News, Gaborone. Tswala le kgang tsa borukutli mentsele mo go tsa kgotlakgolo ya ditsheko tota e seng kgotlakgolo e le kwa kgotleng ya ditsheko. Mosekisi Sergeant Mmoloki Selofera mo tshekong e mo go yone go molemo motlanyana a lebisitswe molato wa go bolaya mosadi wa gagwe ke babope motlanyana ko lefelong la Itshidilo Maikutlo kgwedi ya Motsheganong e le 24 ngwaga o fetileng wa 2023. O tlhaloseditse magaseterata wa kgotla ya ditsheko ya Broadest go ratile Moremi Ramakoloi fa ditlhotlhomiso mo tshekong eo di wetse mme ba isitse ko go ba lekalana la bosekisi go sekwa-sekwa. O Nkutile Thamage wa tswelela.
Selofera a re morago ga go tsaya lobaka ga batlhomisi mo tshekong e ba kgonne go wetsa ditlhomiso tseo mme ba mo seemong se siameng sa go ka isa kgang e go ka sekwa ko kgotlengkgolo ya ditsheko. A re mo nakong e ba setse ba isitse tsheko e ko lekaleng la bosekisi go sekaseka masupi pele fa ba ka ikwadisa kgang ko kgotlengkgolo ya ditsheko. A re mo nakong e tlang ba tla bolelela lekgotla ka fa bana ba ga mmotlanyana ba tsweletseng ka teng go itsholola maikutlo pele ba ka sekaseka dikgang tse dingwe. Mosekisi wa mmotlanyana ene mo letlhakoreng le lengwe o ne a kopa makaseterata Ramakoloi lekgetho la boraro go mo letlelela go emela tsheko ya gagwe ya polao ko ntle ga kgolegelo. Makaseterata Ramakoloi o ne a tlhalosetsa mosekisi wa mmotlanyane fa kgotla e sale e ntse taolo ya gore a ye go kopa tetla ya go emela tsheko e ko ntle ga kgolegelo ko kgotlengkgolo ya ditsheko. Makaseterata o ile a ntsha gape taolo ya gore fa mosekisiwa a tla fa pele ga lekgotla mo nakong e tlang motlhotlhomisi wa kgang le ene a bo a le mo lekgotleng go tla go ntsha mabaka a gore ke mmotlanyana a ka seke a letele tsheko e ko ntle ga kgolegelo. Mosekisiwa go molemo mmotlanyana o tla tswalwa a tshegeditswe mo kgolegelong mme a tle gape fa pele ga lekgotla kgwedi eno e le malatsi a le 21. E tla re mo letsatsing leo lekgotla le sekaseke mabaka a mosekisiwa a go kopa tetla ya go letela tsheko e a le ko ntle ga kgolegelo. O Nkutlwe Thamage, BTV News, Gaborone. Wetso molotsana o ke o hukiletsang khutlwana sa tsa metshameko mme o thobisa jalo kgaitsedi yake Eliza o seke kgaitsedi ya motho. Kgaitsedi yake le teng ke rona ba. O ntse nyeletse. Ke ntse ke nyeletse a ke ro itse rona le yona re bonala gangwe hela mo kgweding. A mme go lekane. Kgaitsedi yake ke batla go leboga kwa. Tla bo re dia thata go mara go nyana tsena mo go tsone. Wetso le natla ke tse sebaka se ke go dumedisa nna ke bidwa Eliza o sekeng ka tsa metshameko mme re di simolola ka motshameko wa cricket. Mo maitekong a go tlhopha setlhopha se se tla emela lehatshe leno kwa metshamekong ya go ipatlela phatlha kwa sejaneng sa lefatshe sa under 19 lekgotla la Botswana Cricket Association le ne le tshegeditse diteko tsa basimane le basetsana ba ba dingwaga di kwa tlase ga 19 kwa mabaleng a Francistown Cricket Club. Diteko tseo di ne di itebagantse le go neela bana sebaka sa go supa bokgoni jwa bone pele go ka tlhotlhiwa setlhopha sa makgaolakgang. Seo se senotswe ke mokatisi wa BCA Stanley Timoni kwa ditekong tseo kwa Francistown Bosheng a rutlwe pego ka Karabo Sebele. Timoni a re diteko tse di botlhokwa fela thata mo matshelong a bana ka fa ba ka iponela diphatla kwa dikgaisanong tsa World Cup matshelo a bona a tla fetoga le go baya lefatshe mo tshiamelong. This is a ticket of changing life. So we are here to change life through cricket. So imagine getting an opportunity to fly to Uganda, to fly to Rwanda, Malawi, and then when you qualify, you go all over the world. I think to me, it's a plus to the country. E re le fa go emiswa ga metshameko kwa dikolong go nnile sekgoreletsi se se tona mo ipaakanyo le mo itshidilong ba ne ba tswelela ba leka ka bojotlhe go bona ikatiso. It has affected a lot of sports, but in terms of cricket, we didn't stop coaching kids from schools because we have got development coaches who are meant to coach schools. So they were trying their level best to make sure that they talk to the parents and get the green light from the parents, and we continued coaching our kids. Timoni o tsweletse a supa tse di tlhokafalang mo batshameking gore ba kgone go iponela phatlha kwa dikgaisanong tsa under 19 World Cup qualifiers. We have got 3 departments. We've got batting department, we've got bowling department, right? And we've got all-rounders. So we are looking at who can bat, who can bowl, who is a good all-rounder, and who has got the leadership qualities of being a captain. Bangwe ba batshameki ba ba neng ba tsere karolo mo ditekong tse ba boletse ka fa di ba tswetseng mosola ka teng. I find it to be a really eye-opening experience, and it's a chance for young players like myself to develop our skills and become better cricket players. The practice is very good.
You practice on everything, so you're fielding, bowling, batting, and I practice on my bowling, so I think it's quite good. And my batting also, I batted a bit, so it's quite good for improvement and learning new things about the sport. Dikgaisano tsa cricket ya basimane le basetsana ba dingwaga tse di kwa tlase ga 19 tsa World Cup qualifiers di tla tshegetswa kwa Malawi le Rwanda ka tatelano eo ka kgwedi ya Phatwe monongwaga. Karabo Sibili, BTV Sport, Francistown. Mo go tse dingwe moeteledipele wa lekgotla la Botswana Cheerleading Federation Neo Selwe a re go nna le tirisano mmogo le ditlhopha le makgotla a mafatshe-fatshe a motshameko wa cheerleading go ka ba thusa go godisa motshameko o bogolo jang ka banana ba simolotse go supa kgatlhego mo go one. Selwe o kaile seo maabane mono ga borone kwa itutuntsong ya bakatisi e neng e tsamaisiwa ke baitsanape ba motshameko o go tswa kwa mahatsheng a Mexico, America le Afrika Borwa. A re utlwe pego ka Abampit a na le Michelle Sekopo. Itutuntswe eo e tajana ka fa tlase ga tirisano ya lekgotla la Botswana Cheerleading Federation le la mafatshe-fatshe la International Cheer Union mo go thabolle motshameko o monogae. Itutuntswe eo ya malatsi a le mane e simolotseng ka la bone e tsamaisiwa ke baitsanape ba le bararo Iwan Ruben Rivera go tswa USA, George Del Rosa go tswa kwa lefatsheng la Mexico ga mmogo le Maaforika Borwa Chantal Van der Merwe. They needed to start them from the basics, like arm placement. It is very, very important in cheerleading. They need to know how to place their hands and where to place them, because when you dance, your hands are supposed to be coordinated. They're supposed to be in one place. You don't just put them everywhere. So that's what makes everything stand out in any routine. So I wanted them to start them with the basics on arms placement and then go into techniques like body postures and all of that, and then also teaching them the pyramids, how to do pyramids basics. That's why we want them to take us. Bakatisi le batshameki ba tseneletse itutuntswe tseo ba re ba setse ba nyole go le gontsi. As coaches in Botswana, we've been doing the basics. So because they know more about cheerleading, we wanted them to come and teach us the skills, like the flips, like the basket toss, like all the skills, like the tumbling when somebody's flying up, how we should hold the kid, how we should teach them to land, how we should teach them different cheerleading skills. Because most of the time as coaches in Botswana, we are doing the pom-pom dances. It doesn't have all the pyramids. Pyramids are these ones. So we are very glad we have them here. We are expecting a lot. We are learning a lot. We want more kids to come and enjoy the sport. Barutintsi bao ba re go santse go le gontsi mo go tshwanetsweng ke go dira go godisa motshameko wa cheerleading mono gae. Coming here, we knew that we were going to work a lot on the basics. That's because the Botswana Cheerleading Association let us know that ahead of time. And so the technique that we're using is we're basically, I'm taking everything that I've learned back at home and trying to implement it here just so that way the sport can grow. I know there is a lot of hunger for the sport to grow, but we need to make sure that the coaches are trained properly as well as the athletes in order to remain safe, but to also help it grow. They're responding very well. They're excited. We can see they're so motivated at this point, and that's why I'm saying there's a hunger in them. They want to learn, and that's why the response we've been getting is so good. From this clinic is to expand the knowledge over here in Botswana, and then for all the kids to have a very great time, to see that there's a lot of drills, technique, progression, and new ways to learn. Itutuntswe eo ya malatsi a le mane e simolotseng ka la bone e tile bokhutong ka Sontaga mono Gaborone. Khomzo Sefako, BTV Sport, Gaborone. Lekgotla la Botswana Karate Association le letse le tshegeditse tikologo ya ntlha ya makawana a dingwaga tse di ka tlase ga 21 ya kgaisano e dirisiwang go tlhopha setlhopha se se tla emelang lehatshe leno kwa dikgaisanong tsa Zone 6 tse di tla tshegediwang ke lehatshe la Namibia ka kgwedi ya Motsheganong. Batshameki bao ba ba tswang kwa Borwa le kwa bokone jwa lehatshe leno ba ne ba phadisana mo motshamekong wa kata ga mmogo le komite. A re utlwe pego ka Tlamelo Montshosi.
mongwe wa batsamaisi ba kgaisano eo Sensei Brandi Botelo a re ba ya go tsaya batshameki ba ba gaisitseng ba le bane mo karolong nngwe le nngwe go ka fetela ka legatong le le latelang le mo go lone go tla bong go phadisanya batshameki ba ka kwano borwa le ba ka kwa bokone go aga setlhopha sa Motia. The performance is not that much improvement because the guys in Tsebasa train sentle. Now ke gone ba boa from the festive break ke gone the training tse di simolla, but the performance is not bad. To select the national team is a challenge, and then we need numbers to come up with the cream of the country. So seriously, we will encourage our clubs around for bana, but we understand that because of those that launch break in hence that's why local, but the turn up today we can say that is good. Fa re lebaka kwa letlhakoreng la Kata, Norman Leburu wa Kufukan o dirile go tlala ka diatla ka kwa letlhakoreng la Makawana wa tse di ka fa tlase ga 16 a gapa gauta fa wa go moloi ene a gapile selefera mme game Moshawane a wetse mo go a boraro fa ka tlo moliti a wetse mo go a bone. I prepared myself both physically and mentally. When you wake up in the morning, I just told myself, you're gonna be number one for today, and that's what I told myself. And for physically, I worked hard, both here and at the dojo. Ka kwa letlhakoreng la Makawana dingwaga tse di ka fa tlase ga 21 maemo a ntlha a gapile ke Gabriel Molefe fa Jonathan Chenjeta le Louis Chenjeta ba gapile bobedi la boraro ka tatelano eo. Fa re lebaka kwa letlhakoreng la komiti ya basetsana ba ba dingwaga tse di ka fa tlase ga 21 sa rona Mogakolodi o fentse nnete Njadiwe ka 7-6 mo makgaolakgang a bomme. Kwa letlhakoreng la borre mo boketeng jwa 67 kg Theo o tsere maemo a ntlha fa Botlhalesekwane le ke a leboga ke Molatlhe ba tsera bobedi la boraro ka tatelano eo. Lekgotla la Botswana Karata Association le tla tshegetsa dikgaisano tse gape beke e tlang kwa le tla bone le tsweletse le tlhotlha batshameki ba ba tla emelang lefatshe leno kwa Zone 6 mo karolong tsa bomme le borre ba dingwaga tse di kwa godimo ga 21. Tlamelo Montshusi, BTV Sport, Gaborone. Setlhopha sa Johannesburg Bowling Club ke bone bomampodi ba kgaisano ya ntlha ya lekgotla la Botswana Bowling Association e neng e rotloediwa ke ba Mighty Infinite Services ka 12,000 pula. Kgaisano eo e ne e tshegeditswe ke ba Gaborone Bowling Club ka mahelo a beke a re utlwe pego ka Kagiso Molelekwa. Setlhopha sa Johannesburg se se neng se rometse ditlhotswana di le 3 mo kgaisano ya monongwaga ba gapile kgaisano e ba sena go fenya metshameko ya bone yotlhe ka boraro mme ba ikgobokantse dintlha di fara bongwe go ikgapela 6,000 pula la sejana ba sa lwa maroke ba rara bone e ntse e le ba setlhopha sa Johannesburg ba le bone ba fentse metshameko ya bone yotlhe mme ba dira dintlha di fara bongwe bobedi jo bo kgagontswe ke dibalo tse le 4 mme ba maemo a bobedi ba boela gae ka 4,000 pula. Setlhopha sa Orapa Bowling Club bone ba feditse mo a boraro go ikgapela 2,000 pula. Tene le bokete re tshamekile game tse pedi maabane re tshamekile one gompieno mme ala ka gore ne re bereka se team ke sone se re kgontshitseng gore rotlhe mo team ya rona ne re participate ne re ba bangwe ba e ka re ba shot ba bangwe ba thusa go hitlhela ko natana gore re win ke yone la ne ke re bereketseng ne re bereka sa team itumele tshameko ya rona thata re tshamekile because kwa go pikiwa di-team go a lebelela gore go na le team A e go tswang gore is the strongest team, so ile a re apeka di-team ya rona ne e le gore joining brought 5 teams, so go raya gore nna team ene ke e tshamekela ke team E. Team E ke yeng gore heletse re tsa position 2 mme re gone position 1 e re siile ka shot day 1 because ba na le plus 41 gore na le plus 40 gore siile ka shot day 1 here, so performance ya rona ka tsa gore re tshamekile thata ha re lebile yona kganyana ya gore ne re le the last ha go pikiwa re re position 1 re paletse hela ke ya gona re ne di game tsa rona tsotlhe mme ba re siile ka di-score, that's we need games so ba re siile ka di-score mme tota maikelo ne le go wina go tsaya position 1 ga ra tshameka sentle thata re batho re tshameka ya go gampieno gore lebalane le netse ke pula once ga di se le nne sentle le ke la shota metsi ga le tshameka ga sentle ha mme tota motshameka swara ga wa re itumedisa. This particular major, like you say, is the first one of the year in a series of 5. As Gaborone Club, we host the first because we are designated as the headquarters of the BBA. And we also, during that major, on the date of that major, we also have our AGM. At the
beginning of every year, the BBA competition secretary sends out the calendar, the full calendar for the year, and we as Gaborone know that the second weekend of February, that is where our major is, and then roughly a month later comes Francistown. So the next major in about 4 weeks will be Francistown. kgaisano ya Might English Services Major e neng e tsene ke dithopa di le tlhano tsa metshameko ya bowling go rala lefatshe leno ke yone pula madibogo ya lenaneo la Botswana Bowling Association, mme go solofetse gore e latelang e tshware mo kgweding e tang kwa Francistown. E ntse le mo gaisanong e lekgotla leo le ne gape la thopa komiti kgolo ya lekgotla leo, mme moeteledipele lekgotla leo Kitso Robert o thopile gape jaaka moeteledipele wa lone. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Ha jaanong re di wetsa ka tsa kgwele ya dinao. Setlhopha sa UB Hawks se letse se tshamekile maleka a nno setlhopha le sa Extension Gunners mo motshamekong wa League ya First Division ya Borwa o neng o tshamekelwa kwa lebaleng la SSG mono Gaborone. No ya Hawks e tsene ka Kenneth Silent mo motsotsong wa bo 21 fa Guna yone ya rebetswe ke Vuyo Mankanku mo motsotsong wa bo 40. Maduo a tlogela banna ba ga Daniel Nare Gunners ba wetse mo maemong a botlhano mo lokong moraga gore Mochudi Sunday Chiefs e tlhatlogele go go a bone ba sena go fenya Black Forest ka dinno tse pedi go lefela. Banna ba ga basimane botlhe malete bone ba ntse ba mo go a BOSUPA ka dintlha di le 16. We could have loved a win. When you come to the game, you come straightly to try and get a win again. Like if we led first, if you score first in the first division, we are likely to have the chances of winning the game. We should have not allowed them to come back. And we take it. It's always a tough game when you come into the second round. It's tough, but we are there. We are playing a very experienced team. You can tell. If we had capitalized the first chances of ours, we could have won this game easily. The first 15 minutes, I think my jersey number 10 should have scored a hat-trick there. In the box, when you are a striker, you must be a predator. Don't control everything that comes to you. So he had 1, 2, 3 crosses that he could have just tapped. As a keeper, he wanted to control, defenders recovered, cleared the ball. But from a tactical point, compared to the first game, this is one team that plays without wingers. They invert, and they play a high line. So I played this type of system against Black Forest in Lubati. But you cannot play this system when you don't have the right players and when the situation doesn't allow. So today, I had to sit with 2 and with 2 strikers just to tweak the movements and the organizations to mark. I said they should not start. They were not starting. So pero eo e ne ga rela jalo dikgang tsa rona tsa metshameko nna le wena re tla kopana gape kgante jana ka nako ya bohera bongwe ga ke tla bo ke di go neela jaanong ke dirano tse ka teme ya sekgowa mme kgaitsedi ke Benson o eme sentle gore gakolla gape dintlhakgolo tsa rona kgaitsedi motho montle right we weditse le wena AFCON maabane o letso lebile Nigeria ya ka eneng kgisana magafa le Cote d'Ivoire ke motshameko le gore o letse o le montle thata kgaitsedi ka mme AFCON ya ha o e lebeletse hela kwa ntseng e tswa teng no ka se go dumela gore team e wineng gompieno ke yone e neng ka e ka wina rights go ntse ya lo kgaitsedi ka mme ke tsa kere kgaolo ya Africa ntse super kgolo mo motshameko tota yone e consistent ga gona ha e tlhotsang teng ha go ta mo kgoleng ya dinao maybe le gape ha re tswa mo go yone hela re boela kone ke a bona gore le ba katisi ba rona ka kone ke ntse ke bona Chico Dance na re le na choma ba choma le ha ba botswa ka Setswana no di coach ke mongwe ba katisi ba eleng gore o ka go analyze tsa bolo the way o leng gore lo yana o no e bona ka teng okay ya no bolo ntse e monata go bua sekgowa ga kitse ka itse jaaka ke le mo kgaitsedi ya ke Liza o se keng ka mathametlo ga go gale le gale jaaka a go ha dikgantsa metshameko me re pele re kgaogana a boe gape re tlhodimele ditlhogo tsa phirimaneng e go dirwa ga tsela ya Mankgodi go ya Seelo kwa ga Maila Bobela ka kanye go tla simolola mo kgweding tse 6 go bula ga poso ya ga MOSUPA go bolelwa go tla thusa go atumeletsa banni ditirelo Botswana Karate Association e tsweletse ka go tlhopha batshameki ba batla emelang lefatshe leno kwa dikgaitsanong tsa Zone 6
Wetsona le kalo ke tana mai ke go timile maemo a bosa ka ile ka go lenteng o nna o itesitse go le letsatsi go le mogote o no metsi ha o ka go tsubutletsa diphefo di khadima o itse gore motsotso mongwe le mongwe metsi a khona go somana me a re ne re itesitse re se kara le bala khanyeto nna mo lehatsheng leno e reng a re tšhentšheng re fetole megopolo re fetole dikakanyo re fetole maikutlo re tse Botswana wa rona re mo phaphamise gonne ke hatshela rona boswa ja borra rona o itse re kopana gape la re ntse re le mmogo maitseboeng a gompieno la modisa tlharapana ga ko le galalwa ga le ya kwa Kgosing Makwenne Kagiso. Magwele asingalonganiwe se malopa makulu bugwele gweswikiri bugwele gwemoyo mapapu kankiri kene cancer ne mamwe ndiwano vanga njifunjinji mu Botswana ngono magwele iyawa tingadzivila ngeku zvitambunuza mbili kulecha tutafojo kutapudza kumwa musukwa kwakapindilila kuja zvejiwa